Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penampakan unik tank T-80 saat menyerang posisi militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu, 3 Juli 2024. Tank tampak meluncurkan rentetan tembakan brutal menyebabkan posisi tentara Ukraina luluh lantak. Dalam keterangan unggahan disebutkan, seperti inilah rupa tank T-80 yang ikut serta dalam pengebasan Staromayorski. Awak tank T-80 dari kelompok pasukan Vostok Rusia yang memberikan dukungan kepada kelompok penyerang selama penangkapan Staromayorski, melengkapi kendaraan mereka dengan perlindungan tambahan terhadap drone FPV dan ranjau magnet, dan juga tampak memperkuat baju besi mereka dengan pelindung berangsel dan menutupi seluruh kendaraan tempur mereka dengan lembaran baja. Untuk melindungi dari ranjau magnet asing, pasukan Rusia memasang perlindungan tambahan di bagian bawah. Он полностью обшитый металлом, полностью весь танк обшитый. Цепи — это защита от дронов, от кассетных боеприпасов. Были прилеты, оно авариваем. Вот ждем. Ну, где-то сами, где-то посмотрели, где-то вот наши валивают, сами. По танку тоже сильная броня, она тоже срабатывает на мину. Мы идем первые, получается, за нами пехота, БМП. Вот, получается, туда зашли. Вот наша задача была завести туда пехоту и отработать наши дома, которые нам дали отработать по этим домам. Вот, мы зашли, отработали, пехота вышла, мы развернулись. 26 снарядов. Ну, самое главное не расстреливаться, там планировать сразу, когда заехал, там, еще надо 8 минут. Ну, там уже они, когда танк идет, уже пробегает, вот. Работаешь рядом, чтобы осколки разлетелись, не бояться. Pasukan terjun payung dari kelompok Dnipro Rusia terekam menghancurkan stasiun perangan elektronik militer Ukraina. Mereka menggunakan drone atau amunisi lancet dalam menyerang. Satu amunisi tampak akurat mengenai sasaran, menghancurkan dan meledakkan target. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 3 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, para kru dengan terampil mengoreksi pendekatan amunisi lancet yang berkeliaran ke sasaran dan mencatat kekalahan stasiun Ukraina di tepi kanan Dnipro. Senjata yang ditargetkan sebelumnya berupaya disamarkan militer Ukraina. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Iskander M kembali dikerahkan militer Rusia di lapangan terbang Ukraina. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 3 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Iskander M sering mengunjungi lapangan terbang angkatan bersenjata Ukraina. Kunjungan terakhir ini ke Kryvyi Rih dengan konsekuensi yang menghancurkan pesawat tempur Ukraina. Iskander M sering menjadi tamu di lapangan terbang Ukraina dan memberikan pukulan telak, tulis Rusia. Pesawat tempur garis depan MiG-29 dikabarkan hancur. Selain itu juga 2 unit peralatan otomotif hancur, termasuk senjata penerbangan, 4 unit hancur, hingga 15 tentara Ukraina tersingkir, dan terakhir 2 pesawat serang Su-25 rusak. Hancurnya kapal rudal jelajah Serpukov milik Angkatan Laut Rusia pada awal April 2024 lalu
ternyata akibat dari pengkhianatan tentara Moskow. Intelijen militer Ukraina mengungkap kapal perang yang disebut-sebut paling mutakhir yang dipersenjatai dengan rudal Onyx dan Khalid tersebut terbakar hebat. Media Ukraina Kyiv Post mengabarkan bahwa tentara angkatan laut yang disebut sebagai Goga menjadi biang terbakarnya Serpukhov. Goga adalah anggota angkatan laut yang ditempatkan di armada Baltik Kremlin yang memiliki akses ke area rahasia di kapal perang Moskow. Diam-diam dia membelot dan membantu pasukan pertahanan Kiev dalam serangan rahasia bernama Operasi Rybalka atau Nelayan. Dia memberikan informasi lokasi kapal hingga diserang oleh tim sabotase Ukraina. Operasi ini mengejutkan musuh dan FSB. Agen rahasia Rusia sangat marah. Beberapa orang terjatuh, kata juru bicara intelijen Ukraina Andrei Yusov pada konferensi pers yang didedikasikan untuk operasi. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina kembali mengambil keputusan yang kurang tepat kali ini. Bagaimana tidak, posisinya yang seharusnya aman-aman saja berakhir dilikuidasi oleh militer Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 4 Juli 2024. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam keterangan unggahan, operator UAV Rusia terus beroperasi di area yang dicurigai menjadi tempat persembunyian militer Ukraina. Dan benar saja, selang berapa lama melakukan pengintaian, operator UAV Rusia menemukan salah satu tentara Ukraina yang menampakkan diri di dalam paritnya dengan menembakkan senapannya ke arah tentara Rusia yang beroperasi di darat. Tak ingin kehilangan kesempatan, operator UAV Rusia dengan terampil langsung melemparkan granat tepat di atas posisi tentara Ukraina berada. Akibatnya, petarung Ukraina yang malang itu berakhir mengenaskan sesuai dengan apa yang diharapkan militer Rusia. Lagi dan lagi sistem rudal pertahanan udara militer Ukraina dihancurkan oleh serangan akurat dari UAV Lancet Rusia. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 4 Juli 2024. Angkatan bersenjata Ukraina kembali mendapatkan masalah baru, di mana sistem rudal pertahanan udara Tunguska yang mereka operasikan jadi sasaran empuk pesawat tak berawak Rusia. Sistem rudal pertahanan udara Tunguska mereka yang dirancang untuk melindungi dari ancaman udara dihancurkan secara spektakuler oleh serangan tepat dari amunisi Lancet Rusia yang berkeliaran. Tunguska yang seharusnya berfungsi sebagai perisai terhadap serangan udara malah menjadi sasaran Lancet Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 4 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi brutal pejuang Rusia menembak jatuh drone FPV Angkatan Bersenjata Ukraina dengan tembakan penembak jitu Rusia. Tepatnya di wilayah Artyomovsk, militer Rusia untuk kesekian kalinya memberikan kerugian yang signifikan pada kubu Zelensky. Drone kamikaze Ukraina yang sebelumnya berkeliaran di atas posisi militer Rusia berada, langsung ditembak jatuh penembak jitu Rusia hingga terbakar lalu meledak dahsyat. Seperti yang terlihat dalam rekaman, insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Это снайпер с первого выстрела, блядь. Научился. Бля, ебать уж пиздует. Извините, друзья. Ох, нихуя себе! Вот это да! Ебашуха
Angkatan bersenjata Rusia memang tidak bisa diam saat melihat pasukan lawannya bisa beroperasi dengan bebas. Selain menargetkan pemusnahan peralatan dan personel, pasukan Rusia juga memfokuskan serangannya pada fasilitas Ukraina, jembatan salah satunya. Tepatnya di arah Kharkov, militer Rusia menghancurkan jembatan yang menjadi akses penyeberangan tentara Ukraina dalam bertempur melawan Rusia. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hanya dengan satu kali hantaman, militer Rusia menghabisi jembatan tersebut hingga yang tersisa hanyalah puing-puing semata. Video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 4 Juli 2024 ini ramai mendapatkan reaksi dari warganet. С 22 по 28 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, передано вооруженным силам Украины западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе 7 гаубиц иностранного производства, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы НОТА, Буковель-АД и 2 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 4 механизированных и 2 танковых бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 40 автомобилей, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых 6 американского производства. Кроме того, уничтожены 3 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 11 полевых складов боеприпасов. Подразделения в южной группировке войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и техники 3 механизированных, 2 аэромобильных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении потерял за указанный период до 4410 военнослужащих, 2 танка, 8 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы, Анклав, Буковель и 25 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки «Войск Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 4 механизированных, 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны. За неделю на данном направлении отражено 39 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период составили до 2950 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц М777 производства США. Подразделения группировки «Войск Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 3 соединений территориальной обороны и 2 бригад Национальной гвардии. Противник на данном направлении за неделю потерял до 930 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц FH-70 производства Великобритании.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 2 соединений вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 740 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено 8 станций радиоэлектронной борьбы, «Анклав», «Буковель» и 6 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены 6 пусковых установок реактивных систем залпового огня «Хаймарс», 1 пусковая установка МЛРС и 1 транспортная заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивающими их применение, а также 3 радиационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, 6 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 8 зенитных управляемых ракет «Патриот» производства США, противорадиационная ракета «Харм» производства США, а также 61 реактивный снаряд «Хаймарс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Алькав». В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплексов, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.